Zdravo kolege, danas ćemo pričati kako male i srednje turističke agencije mogu da pariraju velikim turističkim agencijama, odnosno ogromnim korporacijama koje jedu naš posao. To je jedan problem koji postoji generalno u svetu jer nije samo srpsko tržište tako da dominiraju male i srednje agencije, već je to generalno u cijelom svetu tako sa agencijama i turizmom. Postoji nekoliko stavki koje bih voleo odmah na početku da izdvojim. Prva stvar je autentičnost i priča brenda koja svaka agencija generalno ima kao mala agencija ili srednja. Specijalizacija i fokus na niše. Sljedeća je fokus na korisničko iskustvo. Česta je lojalnost koja to i prati. I posljednja je fleksibilnost ponude. Hajde da krenemo od autentičnosti i priče brenda. Ja sam analizirajući srpsko tržište i agencije video da 80% agencija ima isti website. Website je izlog. I znam iz iskustva sa turističkim radnicima i svojim kolegama da svaka agencija ima svoju priču. Ja sam to samo mogao da otkrijem iz ličnog kontakta sa njima. Nema likova ko vodi agencije. Nema nekih priča kako je to sve nastajalo, kako je trajalo, kako se menjalo. Porodične priče, jer su većina tih agencija porodične. Nigde toga nema. Ja kao korisnik kad uđem na vaš sajt, ja uopšte ne znam s kim razgovaram. A to kod male i srednje agencije treba da bude primarna stvar. To se također veže za jednu drugu stvar, a to je specijalizacija ponude i niše ponude. To već postoji u Srbiji. Ja sam veoma ponosan na to da se neke agencije fokusiraju samo na jednu oblast. Ako je, na primjer, stvarim sakli, onda znamo koju agenciju da tražimo, koja je Kušadasija, koja je Neaporija, koja je Grčka, Italija, znamo koje su agencije najjače u tome. Tako da je to jedna stvar koja također treba da se bude u fokusu kod male i srednje agencije, ukoliko želimo da pariramo velikim, jer veliki su previše veliki da bi mogli da obraćaju pažnju na te sitne detalje, da mi možemo da budemo uvek ispred njih. Pored toga, razvoj domaćeg turizma također treba da bude u fokusu, da ko ima apartmane, ko ima vikendicu sa jezerom i tako dalje. To velike agencije ne mogu da rade. Generalno su one previše velike da bi uspevali u tome. Također fokus na korisničko iskustvo. Mi kao male agencije uvek poznajemo ljude generalno koji kod nas kupuju aranžmane, aviokartu i tako dalje. Tako da na tome treba da se forsira. Nekada je to veliki pritisak, ali u mnogo slučajeva, znači 90% svega toga nam daje dodatnu vrednost i dodatni profit. Tako da treba da se fokusiramo na naše korisnike, da ih poznajemo, da im čestitamo praznike, da im čestitamo rođendan i tako dalje, da bismo učvrstili taj kontakt, pa će nama biti prirodnije i lepše i draže da radimo taj posao, a i bolje ćemo zaraditi. To velike agencije prilično ne zanima. Oni imaju možda one loyalty cards, ali to je u poređenju sa ovim kontaktom ličnim smešno. Sljedeća stvar jeste lojalnost koja se opet nadovezuje na to da se gradi ta lojalnost, da se daju popusti, što verovatno i mi dajemo, po 10, 20, 30 eura, 100 evra za decu naših stalnih klijenata, za njih i tako dalje, je jedna strategija koja uvek uspeva. Naravno, možda manje imamo profita, ali smo generalno zadržali naše klijenta. I peta stvar, kao posljednja stvar, jeste fleksibilnost. Mi kao mali igrači moramo da naučimo da menjamo planove, da osluškujemo trendove istih tih naših klijenata sa kojima uspostavljamo lojalnost. Tako da su ovih 5 stvari, znači fleksibilnost, da ponudimo podršku odnosno ponudu koja njima odgovara, da osluškujemo što oni žele, da gradimo autentičan brand baziran na ličnosti, da se pojavljamo na video snimcima, a ne da stavljamo generičke video snimke i web sajtove, da imamo specijalizacije i fokus na niše, da se fokusiramo možda na ono što mi imamo, što je naša karakteristična crta u našem delu Srbije, dalje da ne samo Srbije nego celog Balkana, dalje da je fokus na korisničkom iskustvu i lojalnosti. Nadam se da vam je ovaj video tekst koristio, pa se možemo čuti u doslednoj budućnosti da razgovaramo o tome. Slobodno nam se javite ako vam treba website, ako vam treba neko da vam uređuje društvene stranice, mi smo tu i mi radimo, ali voleo bi da imamo opet taj neki lični kontakt, jer nas nema na Balkanu i u Srbiji puno, a moramo da se gledamo i čuvamo, a ne da dumpingujemo cene jednim drugima. Hvala vam puno na pažnji.